Il-Gvern innida app ġdida bl-isem ta' BlockCert li se tagħti l-faċilità lill-istudenti tal-MCAS u tal-ITS biex permezz ta' blockchain jaċċessaw iċ-ċertifikati akademiċi kollha li jkunu kisbu matul il-vjaġġ akademiku tagħhom. L-istudenti se jkollhom aċċess ċertifikati minn fuq il-mobile biex ikunu jistgħu jippreżentawhom b'mod sempliċi meta japplikaw għall-impjieg. Din l-app tagħti wkoll iċ-ċans lil min iħaddem biex jiverifika l-validità taċ-ċertifikati ppreżentati lilu. Nathalie Smolewski, il-moħħ wara l-proġett, qalet li din l-app se tagħti ċans lill-istudenti biex jgħaddi kemm jgħaddi żmien jaċċessaw id-dokumenti tagħhom b'mod mill-aktar faċli. It's an app that manages the digital blockchain addresses for individuals, which means that you can easily use it to receive, view, store, and share your certificates anytime and with anyone you want. It also allows you to have those certificates instantly verified and for free. Dylan Tonna, student tal-MCAS, stqar li l-akbar vantaġġ fl-użu ta' din l-app huwa li jkollok iċ-ċertifikati kollha li tkun ksibt merfuqa b'mod sikur. Naħseb li din l-application għandha potenzjal kbir Malta. Ovvjament din l-application tista' tivverifika li mid-dokumenti li student jew employer ikun ġab, ġifieri jista' jiverifikaħħom mal-ewwel li tifhem. Apparti minn hekk inti id-dokumenti ħajkunu dejjem safe, just simple click ġifieri tkun tista' taċċessahom. Nathalie Smolewski li għandha snin twal ta' esperjenza dinija f'dan il-qasam qalet li blockchain hija il-futur tat-teknoloġija, tant li fis-snin li ġejjin il-maġġoranza tal-apps se jkunu qed jiddependu fuqha. Even though today it seems very new and exciting, within 5 years, basically everyone's going to be using it. And so the question is just, what are you going to be using it for, and what kinds of applications will be built to make use of blockchain technology?